amasan his YouTube channel vezo se na bonun si bai to hin social media print media le YouTube hoi pp ho epp ki seizong le tu chung apin na kho hong visit hi ke gyal danin mo thu hin akana na imacham lo hin tua topic ai hin mandiu hi le Muivah hi Moh-Vah ahibouve ti hin ichi Moh-Vah hi na thu chom cha hing ho lim diu hin tin tua Moh-Vah pa hi nagaten zalian gal anasa laiwa China gama training bowling a gakon la ama saloi hin ama sapiana lamkai lo en hin iti chun China gama training aga boluvin training ahin chaivin iti training ahin chaiwa training chai si se in lang ahung kinung lewa ama hi China gama anaum den hin China gama anaum dena China gama mun zo si aphan na zo si avet nom zo si avet aphanom na zo si apha sau avet sau hitia hi ana bolu hin la Tibet gam tilo adang mun zo si anavet sa le leo mihim khat jong an hin lamkai kitup ta jong an hin lamkai hang san ta jong an hin hiti chun hongumin ai le hitia naga thingnoi ho China training ga bolwa ahung kinung leo chun episode masanga kana se bang chun hichi phalai chun China te hi naga thingnoi hon AK-47 automatic rifle ho an choi hitan hichi lai pha chun Indian army in hi to bang automatic weapon an choi nai pon 303 ai lowale stand gun kiti ho an choi lai hin hiti chun kohima khokoma hung ki kap to win na sate na hung ki kap to win hi le alanga tam ta athiuwin naga te joi ten ahung ma chaluwin hi ten ngomin abanin mi phabeb aga che lut kinovin aga lut kinovin China aga lut kinovin hi ten training hin chaiwin mancha tam ta hin ki choin ahung kinung lewin hiti chun Burma gama konyak naga te la chom khat ahung khosawin hi chi hung khosat na wa hin konyak naga ho hi naga tribe la adinga hal khat khang to mo je man hi win hiti chun hiche konyak naga ho asugen thewin anop aningin abolu win hele ni khat hi te se pu khat ahin voli pha nu win konyak ho jong ahung kitil khowin di chun SS khavlang kiti sangyang khavlang ama hi Burma naga te dinga lamkai lien ta kha zon hin ama lamkai nen NSCN na ma konyak lang ho si azam do win BP ho to ki thoin NSCN ho nas ahin etek ahin bol win hele chi Burma konyak la NSCN ho hi mi somget valjen ana thiuwin cha konin ama ho hi Burma gama hin dal hawin India lang ahung zam do win cha panin NSCN kiti hi IM le ke na hung khen tan itin ahung che lain amahon jong India gam sunga mun chomai tin operation hin bolwin 70s lai chun IMT ahung ha lai to win Ukhrul district ahin khatve Indian Army 6 regiment te attack ambush ana bol khawin hecha chon khatve thuin nikhat ki kap to na wahin NSCN IM10 Indian Army te mi som ni la khat jen ana kap liwin ti chun Indian Army zong na satain operation hin bolin Armed Forces Special Power Act mangchain operation hin bolwin NSCN te IM te hi akiem tultulwin athi amang atamovin hiti chun ahung ma chaluwin Muivah jong ahung hat chein East Pakistan le West Pakistan anaki khen ana khom lai chun East Pakistan kiti masangla East Pakistan kiti tua Bangladesh hita je Bangladesh mon panmun nasata panmun phata detta anani win Pakistan te jong phaten nasaten anaki thu piwin India dodal dingin hitin nasaten ong ki thu khom win hele amho movement jong ahung masalin Bangladesh independence 1971 Bangladesh in independent ahin muzo chun naga te dingin hal khat drawback hongum tan
ale Burma langa la aga kinga thei tapovin China lang la aki khatan China lang hi adin Northeast militants ho adingin Deng Xiaoping president hung hi apanin aman economic development lang focus ahin bolin militancy support lang na underworld support lang hi halkhat attention apit upon hele adin ho Northeast insurgency militancy ho hi na saten ahung thasamumin idi na ngumin idi chun nagatian zong Burma langa kachin te to hung ki khot zo min line hin nevin itin movement ho ahung machalin Muivah hi masanga hi leng to banga vai hom an hin Indo Naga peace talk ativin leiset mun chom Norway ti vel Thailand ti vel hin Indo Naga peace talk itin anaumin aile ama ho seidanin ke seidan lo ama ho seidanin ene CNIM te na adia Naga lango allegation danin kukite hi Indian army ten mancha ne he ativin adin ama hon keno hoi amin phawin keno ho hi Indian army ten mancha ne win galma phuina mangut amang chawin ki ho taki do ni tin a bol ve tin tu chanin allegation ane win tu chana ceasefire negotiating table a hung to zo hi kukite ango jingwin hi Muivah Thailand na aga uma Thailand zela jong ana khain itias Thailand apana India hung lut nom lova mun chomai ta Indo Naga piso ana nei jiu hi ki cheile la sauze mintin ama azie khat uma India hunga talk sa hin neiwa ceasefire hin neiwa itia chu 2015 a framework Indo Naga framework agreement ti khat sign a hin bol hin ichi a framework agreement hi tu ni chan hin ipiham ipp kizia ipp kinoptova iti dana kinoptoham ti hi tu chana thang phong ta openly ki declare lo hi zen tu chanin a framework agreement hi seido athelovin aum tan aile Muivah dinga hi tu ni chana khangdon ti lai pana movement anapat na tu ni chana achievement hu ipiham ti kiseile achievement adang seiding umbe selohin eho kuki zo cha te ahin tha chimit ki goa 1992 kuma eho gala hin bol khumi hichibo hi ama achievement hiding ham ti zong hi gel thei kham sen hin ama hin emite hi ama ho concocted history ti dam na history anop no ba kisem thu win kukite hin hitin ibolu ve ipui pa khong win kukite hitin ena bol ve hitin ine sugen thevetin hi cho hin khom khomin abanin anglo kuki war line zong kukite hin hitin ena bolu ve ti tam tai ten hin su khomin o kukite chunga nasata tha chim ding ti to gona hin nein ti chun I am choile India pana zalian gal sa ding hi zen I am min mang chanom lawin NLZ kiti khat ta lo khat ita emitia do ding en amin khat a hin mo siam twin Nagalim gad azong hi Nagalim gad hozo si dong NSN I am hi so gevin NSN I am ten emitia chunga gala hin bolovin hi gala hin bolvi I am mina bolovin NLZ min a hin bolovin hitin emitia to 92 apanin nasata in hin ki dovin gamle go hin kho tam ta ichan lovin icha eho bon ichan hi bon ehon jong nasata ile thuwa ehon jong amaho khang thu amel chi kham de ibol ve hin na hitin ahung chal to win a hi le Muivah hi ama lam kaina NSNIM ama general secretary hi na le sema mi khat isak chi su ki dipa chairman a koya amani lam kaina hiya hizol ama hin 90% to bang share ane to bang hin na share market a ki sidil ama Muivah hin atam zo control jeng hin a sepai lam kai ho jong hitin NSNIM te khang thu ki su dile alam kai sepai alam kai lubo tam ta atam zo Parsia hi tangkhulo ana hi jingkezin India te independence movement laiza India mi khat British Indian army a
subidar chung lang promotion amu thelo ti to bangai nam dang ho hi hitia abol hin tangkhul ho bo hita chung lang kai jiwa a post len la hu hi jiwa ei ti pha le hin military any military organization kiti hi thupi na order a che ji hin mi khan hi noi se le zon chun chunga uniform service na chunga hung hi phale athu na nel thelo ti khan om jin iti chun nsc im nsn im azong tangkhul ten na satain dominate a hin bolovin ai ti zen amahon dominating mindset na hegemony ti dam amaho dominating mindset ja jong hi 2012 ko ma hi ZUF ki ti Zhalengrong United Front Zhalengrong United Front Zhalengrong Tiger Force ZTF na chi hung piang do hin khopuma satulai khuwa chia hin Zhalengrong zemi liangmei rongmei ki ti hi nam sunga nam hi nam ho Zhalengrong nam NSNI ma zau si hunguvin e ojong kipan tau te tin homecoming ceremony to bang abol vele mitta ta NSN ai ma kon le NNC ai lova le NSN kia kon hunguvin ZDF join hin bol ven iti chon movement ko hung chal ama movement jo hung chalin ke khopum kan online jong vel thum khopum le joining area sa anaki kap to win aki kap to phan le I am hon analel zubin ain la I am ho achina khan wi pham tele am ho athia mangum zole mi pi he sa ji povin alang khat ho khale ni thia I am te liranga athia zongle I am te athi ho ki se khalowa alang ho athite hi ki he ji hin hi hin am hon gu thim in ten conceal na camouflage and concealment ti do bangin na hi ten atong jivin iti sun Muivah hi a political movement a hung machal tidam hung che to jingin amachal na bang aum be pon tok sahin tok stilovin adang hi amachal na be lohin iti hin Indian government to tok sahin bolin RN Ravi tu masangje ma Nagaland governor pa RN Ravi to tok sahin bolovin ai la ma ho adiman hi Muivah athu se hoi kan ngai jin Naga history is unique, so the solution should be unique and dizin. If a unique na ham history kitila and history hi ananei khom ka povin achom che hivin aban le a solution ding zong tu chan hin ga ngai to lewan Nagaland mi te hin Nagaland sunga naga te hin achim cha hyoitan tun amomongin amaho lungtup taute independent chu chomi tale under the Constitution of India na India Constitution noisa to NSCN IMT alungtumo integration of all Naga inhabited areas notice Naga te che namun zo se gop home ding Nagalim hi sa ding ti chu like Manipura Naga te che na zo se Nagaland state pumpi Arunachal Assam tiove te an gop home ti chu adang ho koi nom dio ham na Naga Asami se to hong ki bol cha diu Arunachal ten an bol cha ki diu Manipura es antele hon hin bol cha ki diu ti ho hin ti historical terms are very utopian mindset hin azo lo ding ke nova amo bol thu hin es anten jong na saten an do dalovin Muivah in ibobi phat lai za akho ahung visit apin akho ahung visiting ti jong hin na sata na dala mini thilova mitam ta alima ba anomwa atam zo mau area lang mi ho hi Nagaland lang an zam lu no hin tu chung hi iti dana Muivah nom ta Manipur hung lu theza na nom ta pin hong lu theza state garland state in a welcome hi zongle mizo sen an welcome theham ti hi khatveiten lekha sim commenten kahung kingai ton ka gel in hel ama hi athikon amang kon hitan khatve be apua pa pin na kho kimosa hen ti hi zo dem na a movement le macham tapon ukrul gama gal hun jing in jong welcome address jing jong a pau but tapon to ama noya deputy pa attempt na attempt ki tapan Muivah greeting address asim tho jing hitan ama hi nilhum kon na to nilhum kon
to ni lum kon bang ahitan achievement la ima cha tapon pon nai pon zong lo ding hin alung tu mahin aki ho kha wang aki pon ahin la ipiam na lung tup tin ka kidong le EPSA dem ke ngai tu danin pulal denga na Mizoram te independent galan sat pulal denga loi to banga state khat mu do a nagali mu do a first chief minister ham first governor ham hiding tio na ai lo wale to bodo liberation tigers te lam kai daimari ti pa loi amo loi to banga hi NSNIM te in alung tu hin morsova ipiam pan mun lin ta khat in lo ding lamet ma ma ding hin a hin la tu in ma hi thile hin ki ka bo wa ma hitan thile hin ki ka bo om tan lam jong azo zo tapon azet ave mi ni le thumin atu le lai ta va ai bovin tua tu chung a movement ki chai masanga ama akichai hung ki chai ding ama ki chai masang be in apin na ho kha be official ten ga kivet sa hen ga kimu sa hen tia hi Indian government in tu gon a hin nei video ham ti jong gel kham khop se kha na hin aje chu ama hi ke gel danin tu chunga hi le official ta mi pi he dinga thang phong ta hong visit ti thuin na mi hem khadi apian kho visit lo lo hel ni hin andaru tha ta jong ni hin ting noi ho to gamang hin zona tam ve zo tam pi ve zong apian kho na visit te dinga gin cha no men ale tu chunga hong visit hi India government zo phatsa ahi ti lo the hi pon aje chu helicopter ho kipin state force ai lo la center force khat cham lo bin naga ten ama ho independent gam to bang ma main athino ho na athino galvon ki ma kivonin munzo sia duty povin ama hi prime minister ham ipi ham khat to bangin andalam don vin ain la ama hi apau put tapon apau thei tapon tun ma bana zong aung kinung le ma sanga hi senapati le hoi la hama ki ho mi pi ki ho khom na pi pam nei dia tivin hi cho jong ho ama hi mai pho to bang se face a man me hin ama hi pau jong pau but ta lo hin hi cho chu ingai tua le lungge la thil tam ta hong pon do in na ama hi Muivah hi failure na the longest revolutionary fighters who fails ti dingam hello le Muivah is Moh-Vah ti jeng dam na ke gel dan ba chu Muivah hi Moh-Vah ti lo ima cha dang hi poi ti ka gel hin aje chu ama hung masang ama tu chu hung ding ji jong hin din tu masang je min ning khan simre to army chi pau jong mun chom chomai ten campaign bolen awa le len ama ho so jong na certain faction athain India government hi chanve ama ho to talks anane ya talks ani keusi hilova framework agreement changi anasai na hin la final implementation ai lo le final solution bol dinga Indian government to IP setam NSNIM hi jong le ama ho poimo khel hi poi na NNPG kiti Naga National Political Group ho to final ki bol the hi even in declaration of BPO ahin bol ven hele Muivah te hi minus ai lo wala next to zero to bin ahung thatawin ithin Muivah hi amaban hiti hi singin tu in jong tu ma sangje min jong hospital anaumin emiten inom la ithisa jivin inom la hinsa jivin ain la tu chunga okrul honga live video vela a video ivet dan imu dan abale ama hi hingsot talo hel ding hin na aje chu mi banga ching thei hile ama hi tia open ta disclose a bol nai lo dimin example in tu masangje min Kim Jong Un mun chom visit aga bolna azun ae kisan hi agam mi ten anung zui ten a khol kho mu ba khat cha jong dal halo ke anu a kholang agam lang wa nung pu hin hi chu ipizia bol ham tele Kim Jong Un dam theina health condition ipi ham ai level ipp itawang din manam ti mi hem midang ten azun ai apana a he thelo hel dim wai apona azun ai kisan hi Korea ga manu pu hin na he cho chu gela le tu chung Muivah mila public liaita open ta so ke sa hin bolwa
achi zo lo dan ao kisan kisu zo lo ti ho hi very negative point le dam da ho ding positive point ma hi ti dong ka sei nomin abanin ibobi phala hit to banga tut and nail na sata na do dal e san ten tu chunga welcome ipithu hidem e ho to ki boy lai ta wa the enemy of your enemy is your friend ti to banga detolpa ukhula gachia tangkhulte to e san te hi ucha hi ve yung kon nau ki banga he du dai na ti hu hi chi hu pan sana hi e san ten jong tu chu welcome ana bol dan hi le kilomin a hin la hi chi detolpa ka che jeng jong hi na ga te tangkhulte tam ten apom lo dan publicly a hi ta dem na hin ne win na tu chunga fox yes ante fox kiti le pp koi lo hoi loi ho ham a welcome a bol dan hi am ho gel dingen hitin ki bol le Muivah in a movement hi disintegration of Manipur suke di adal hai tai Manipur apa naga area hola do di ase khat po ati di hin ain la isi chu am ho dinga main and basic and main purpose hin isi hi cha ko na ang kinung tol hi ta san lo be hin maban le masanga nagate ahung ha lai ta wa emite to in ki boy masang wa emite nasata in support no wa nagate na do jing hi tu chunga emite do to banga ki gelo wa Muivah a welcome hi ahung kisin ho le ge sang de hi ta ti sang ise no hinten Muivah hi akinung le to Muivah ahung Moh-Vah hi akinung le zo pha solo phat isan dam de ham tiong se te tapon helicopter to jong alel ma ding hin hoi la ya naga area sa ipiham ki holim nai pp nei jong la ma hi pau but ding hi tapon ama hi mai pho to banga face to banga nei me hin ama hung thi ni le leaders ama ho kika ama ho sunga leadership crisis sungumin tin a movement jong machal taloding etia hi thil chom hung ki gola amo hi chawai ding hi tai alo theilowa aje chuita lungial thu ka sei hi pon thil tam ta ho when the dots are connected na alo theilong hi na je chu nnpg ho na nnpg ti so nscn akona affection an la masanga kk ani ki to unification hung ki ta na amo hi nnpg a hung ki wa amo hi government in zo amo hi nasata a support hin ayamum hi zona mo to naga te political demand le solution ma ho to sei home day hi ti ho zo hongumin aban le hebron kiti jong hi nsn im te dinga munpi hi jong le munpi ta hi jong le indian army dinga hi imalo te chai thei hin ain la thil tam ta ja ki bolo thu hin thingnoi kiti hi indian army ho ado zo na ri ima cha power jong lo hin itin Muivah hi adam thelo to thona anoya dinmun ki chuding ai wanga dinmun ki chuding ti wanga amaho hi tangkhul heavy na tangkhul lam kaina hi ja hi ichan ham khat hung de ding ham ai lowale amahon jong naga sovereignty separate constitution separate flag adu da tio hi ain dal hawa only naga inhabited areas in Manipur tivela in konva de ham ti jong ngai dan tam taumen adang thu chom hi le tu jung hi nammi te lungthap lung neu na ri ma chawm pon ain la pon at ta khat chu sugnu area leng pa banga vayan homa gal hung boi pha na hi anagal zam ho na ti ham uk left hon greetings and a bolivin zomi lang hon greetings and a bolivin organization chom e ho ku kilang organization chom in Muivah hi greetings le wishes and a bolivin cho hi hal khat ponat zep ti dam na aje chu emite tha chi mi ding to gon an nei pa hin akhan ho jong so ta pon tin epp jong le ama hi rip ti hadi nga diu hi main tin adang hi ke gel dana wang imacha lo thing lo ding alo leng ding zom lo akichai kon just thi kon man konin hi chan ve chawai nanom hi khat ve be
na kho na pin na kho Muivah ni hi to hlonin ka Moh-Vah in tia hi a hin sol hin te ti ka ngai dan chom cha ka hin kume ki pau